меѓутоа и тешко беше на теренот, некако клучни се покажа оние од 20-та до 30-та минута. Вардар направи серија тогаш 8-4. Pa imali smo danas jednog protivnika gdje nema toliko zvučnih imena kao što u nekim velikim ekipama je tako da imaju 8-9 igrača svjetske klase, da ne znam, Hansen, Karabatić i zvučna imena, a kao ekipa jako dobro igraju, već vidjeli smo ove sezone, od priprema smo pratili do sad. Oni su dobili i Vesprema, i Pariza, i Montpellier, i sve velike ekipe su pobeđivali ove godine, tako da znali smo šta nas čeka i znali smo da će nam biti jako teško. Dosta dobro smo odigrali, odbrana nije bila loša i sve, samo ima tu dosta stvari još da se poprave, jer ove dve utakmice u Visli i danas mogu da budem zadovoljan jedino sa 2 boda, ništa više. Nekako ne držimo koncentraciju, neozbiljno igramo, dođemo na 4-5 razlike, isto kao u Visli, padamo i jedan dan će nas to puno koštati, tako da treba na to da radimo, da teramo do kraja i da ne damo protivniku da se vraćaju 2-3 puta u utakmice.